Khubor baro syakatup Khuborjylla ke Donbosco Media Network. Kimat ki bakong san mata ke Shillong, kem ki pulit ya upana national saat umsning. Pan report ke MHRC na USP is khasinews hapo live way tarik Naitung. Kan poi kapon pai ba kin klet lut ya ki jinjin ja ong uba kernen. Ban shen en mi yo ka plim lanot na ka khang muyok. Bat mentang nya pai ki Khubor ki bakam nya. Ki pulit Meghalaya police station kila yo kem ya uba stoning karpuli lai prasnam karta national saat umsning hakamit nyo tarik Naitung halor ka FIR bala ai ka kme jong ka wei ka khna red ka badang khatsan snam karta ka ba uni ubre ulale beijat ya kala bonsin uba stoning ure upana jong ka ni ka khna haba ka kme kala yo I ya ka jinglong jingman jong ka ni ka khun kala ya lam ya ka health sub center bansha examine batla shem bakani ka khna red ka armen na health sub center labatha yaki ban das hospital ban test knang ban kham tikna yaka jinglong ka med ka phat jong ka ni ka khna haba ka kme kala tokit na ka khon ya ki e ki balaja ka khon kala phla ba kala sha le beijat ha upana la bun sin layalam yaka ni ka khna sha das hospital ha ka shi tarik Naitung bat labat sa no yaka ha hospital ki doktor kila pentik na baka ni ka khna kala armet batla pha no sha yeng ha ka nyau tarik Naitung ki pulit na Meghalaya police station kila thwet yaw ni ubre ubala phedre ha ka mit nyau tarik Naitung ki pulit kila yo kem yo u national saat umsning la pengat yaw ni ubre ha ki kendon an protection of children from sexual offense Bosco bat BNS hajar pulai umrenja namar ki den bo ong masasti di dalawan sti ong bom dan sti kamdai di hadian ketu ong bo dei pan po ong scan stay di hadian ketu chate nakaliang jongki option cha jong kamalai IO bat di usi jong kamau ngap ro kilaya wat kilalet shikashnong dai dawat tu rumdon di hadian ketu kilaya chishu ka investigation la bu ki nong sengkiat bat hadian ketu menen kasi nilayo banbat ya uni accused golong u pana mo jadi kena u bekerteng u stoning karpuli yo na stage for Riboy district but kani ka dileng ba ka jing trelang jong pulit na Meghalaya pulit jong sting na Riboy but ruki special cell na po ka iska sales team nilayo kem yu but kadang jing tokit kadang ya but adin kata ngin sa forward you ship Ngala batay mo ka jingwat jing I complete ang kakuwi ka jeka namar bangi information first don sa kuwi ka jeka adin kata dalawat lapa gani ka jeka ka don kadish di ombo di professional station time dosken di adin katu pade ni penukam ni investigate ni hadu ni lapa menen gamit lap di university sport di district kani ka pokso aik mo di haki pokso cases te kawe ka statement jong survivor ru along the ege baklan di ya ini kena hingin sapa sepokot ban record statement ke jong 183 jong BNSS baru ki bun ki FSL ru ngin sapa namar begini kin lagi scientific ilmu scientific aids jong investigation ini kirap ini menta kidang yak ayu bedu dan hi jingle ula jingle ru la bon sin hi Chairman ka Meghalaya Human Rights Commission MHRC Justice Balasong Thaj TVP ulapan ya ka report na Superintendent of Police East Khasi Hills ba Vivix Im kabayade bagajing sya kano ktakti daki pulit ka Sora Police Station ya Samla Getwin Jylla ha kalai tarik Naitung ha Sora Justice VP ulaong ulakmi lenti ba USP un penbiang ya ka report hapo ka live way tarik Naitung bat hadian kata un satian bishar ya kani kakam kakmi jong Getwin Jylla kala IFIR syaka MHRC haka pra tarik Naitung halor kani ka jingsha bom ukon jong ka hakti jong ki pulit Sora ka MHRC kala shimkhya ya kani ka jingkno persya ya ki pulit The complaint in question has been received yesterday
And today we have taken cognizance of it. We have asked the SP, East Khasinews district, to submit a report on or before 31st July 2025. Based on the report, we'll take appropriate action. So you have a hearing? No, we are taking cognizance, but the other parties have not come. That will come later after receiving the report of the SP. Kajing Shimpor ban Shnaya ka Surok ba National Highway 6. Kalakta Shishaya ka lit ka wan ki ba jong ka East Giant Hills Barok away. Laong UMLA ka clearyat ba Kermen Shilla. Henry ulaong pan. Endala deplut ka kam ban Shnaya ka ni ka Surok ki ba kin saklet lut ki jing ba jing jinjar hakapor badang Shnaya ka. Ula kentu ki ba ban Yaisha na marki kam kidang yat shat chaprang. Habakran Shakilat Pathai Khubor, Uba Kermen, Ubadei Ru Menteri Sorkar, Ulaong, Kajing Slam Kadei Namar, Yakani Kasurok, Lasiang Daka Dobilat, Dakarong. Kumta Kakam Shimpor Ban Henry Kane Slam Pade. I would just like to clarify a little bit. Yes, no doubt, it is in my district, but it doesn't fall under my constituency. But at the same time, it is my duty and then to share with my friends, especially the viewers of your channel, that those companies who got the tender, they have tried. And the reason of it getting late or delayed, because as of now, we have all those time. I have seen that the road was constructed with a black topping and then never been done with this, what they call cement concrete. It's the first time in the history that I've seen in my life that the road has been constructed with the cement concrete. Okay, bridges, we have seen that, cement concrete. But road is the first time, especially in Cleariat area. And at the same time, even in that Ratashara area, so they have done it the same. That takes time, because for the concrete to get hard, it takes time. Unlike the black topping. So there were times that some people, they criticize the government, the local MLAs, the officers, or the the contractors. But one request from my side to all the viewers and to all the public who go use the road, to kindly bear with us. It's just a matter of time. After we complete this, I believe that they will not even remember what had happened previously, because the reason is that this road will save the best for our people. That is, I can say. So for now, it's just a matter of time. Please bear with us, and this kind of construction will give justice to the people. Shen and Palat ba yaka wake plim khasi bala ai kerteng lanot bala direct but acting shop the uba Moonstar Nongdhar bat ka kong Lucy Dingdo. Uba Moonstar Nongdhar habayakran bat kinong tho Khubor ulaya tho. Yakani ka plim ula penlut palat khatway lak tengka. Ula sedang ban ringdur yakani ka plim nadu usnam arhajar khat khandai hendrei naka daw juga klam COVID-19 labu tengno. Uba Moonstar ulaya tho ka phang pedeng jongani ka plim kadai shaphang ka jingsha khang doyong Hajante Hills. Ka jingakran hakani ka plim kadai hakaktin khasi pnar. Nengkong mencapai ai ka jisung beli terakhir upah beli gerak kelenti yang akan hadap akan dalam yo akan pendak dengan film nomor dari jing beli lenti jing ayah cemu masalah akan yo akan lek dengan kam hadap akan dah yo akan kelenti akan yo akan rilis dengan film apa selama di panah pergi preslu nomor bahagian yang selanjutnya di wala kata Khubor kami ini sama malu suwi di keteng juga dari bangun sekarang di bersih mentah mereka film larat kumi nakta di kali ke film kalau film asna katin janjian katin kasih di kali ke shomongre malor ke jingsem jinjar gue kalau ini hadir pala sakhan lo ka jinti pa kasi kari ro te yang urang yang dengan urang ibale iwe ngati aktor bat director jang ka film kasi kala kham mauna ni ngaro cukup kala kham
hadir menjual. Ti aku beli barangnya lebih banyak. Ia rapi ngambil mesin, halor dan ia rapi kini kami jam kantam hakalan juga publicity. Ti kita hari kau sambil dulu, ibu di actors di bawah kantau, kunjungi urmila, karmalping, nanta gimana ni ibarat kunti nendok pemadu, kunjungi penurin kibri di actors kelapa di YouTube, pada di short films. Ti halo kali kerja ngaku akan keren tidak. Kum kejing kepada di paiba namar pada ka jing kerjaan di paiba ini kipa Kajing priang ke Khubor haki social media hakaba u executive member ka Garo Hills Autonomous District Council Stevie Marak MDC na bol damgre ulasam pahu ka pisa shakinong di so harut surok kelawan ra kajing kaang bajing lenyar persya u namar kinong tray ka GHADC kila sya set tulop menta lalai snem shiteng Kinong yalam jo kinong tray ka GHADC kila keno iya kani ka jingle jong Stevie Marak kapan isay ba patiaw ya ki jing jong ki penban uperkhat tang nagabanta kabit kabiang yaladi. Biasa belum syukur sekali ya. Ani, malik apa? Undang. Bakci ikon bo. Oga ikon jai ikon bo. Muai. Dia binan bo ya malik. Kawan tu. Ya, mana barang bo? Barang bo. Pak. Rai pun. Wakulan. Rai wakulan. Barang mana barang. Nanti kau itu naik ambil, naik bu. Ya, dah orang kemudian ada kemari juk. Ya, kita mungkin tahu bahasa ada. Ya, macam tu. Jadi dia salam bo. Macam mai. Hati. Baru nak kau kan ba? Baru. Lagi tahu ya MDC. Bosco Ya. Mani rezak. Ni adunga madungsa oi. Dunga. Ni dungsa para ang. Samson at nako de. Ra ang wi. Mani. 사고바 사후하겠다. 사고바 먹는 비례 하겠다. 딱 그냥 친히 같아라는 양아이도. 많이 안 증어 크링아. 안 증은 깃단 녹당 상상을 뚝 수프 찾기. 작남 자이. Arteli ki auto rickshaw kila sya thang dusmon haki runar bamla satya ban itho hadu bakawe ko auto kala ingkhong khat kat ba kawe pat kala syukem ding malumala. Kita ki arteli ki auto rickshaw ki de bala set lang hakaju ka jaka hakasnong mautunum ribhoi district. Kate ka jingja kala jah kapor kumba shibaje AA men step hakaba kate ka auto ka bala ingkhong khat ka badon yu number ML Iwe North D North Rio Sun Iwe kadai kabala long try da uba Robertson Marwen kadba ka wepat kabala julor malumala kadon yu number ML Iwe North D Laisau Khandai R kadai ka jong uba Xavier Thaba nakaliang uba Robertson utrai jong kadai ka auto ula pentikna bakani kadai ka kam dusman balale da ki runar ki bamdon shu ka jing perkhan bat ula kerpadru e ki bor ka an ban penlong ka jing toket ka babania ban labdin ye ki runar balale ya kadai ka kam ja kanya te na on pi na mga amdan la kap bo ja te ngon bu ya kanya auto mal bon kamar ki bu Shillong suan bu ane renta pon dus jang tanga be na Shillong mang kam te fun pro ngap te untuk ba artis jang apa je fun ngap step itu pun
yang bering pun mau kita ing marba langsung tolong bang ini bang ba kelumar semua si kelumar pisang orang ini mereka nanti aja langsung mau ke ingin ta yang tiap ada montang nih bang mana kita kan orang tahu yo pak video kan pak video dah yang abe ane poin dalam poin ni kita kading kelai lep kita kami kading kan orang ada tiap orang bro mut ya benar kini berpoin nam tayar kita berpoin mau senior yang ulang penduduk yang kamar nama yang ke boleh teh ambil masa yuk yang itu mau penduduk yang kalau orang ngajak kau yang siapa mengingong im cah yang sudah kena mau yang sam yang balik mana teh yang urut pasawan ya kadang kerja kita kata so ini lomba kalau tu lomba dende bas lomba simkas ni tu lomba siapa belang tu lomba sim juga sebelum ni tentang sak aku bas jam tam sak kalau jam saja aku ni ada penuh ya dari situ masuk ni apa kau baru bersulit ada terkar dah mah menjadi Indonesia. Lain yang jadi fitrai ber. Macam jangan ada nombor camping ni, kamdes kita mar berat camping kita. Camping pun nak kalau dan tak kunja belum baing apa tu. Tentang kasni bagi gini. Orang ingoyar dan fuse dah, ulah fuse dah lasing ading. Ni dah dikunja pada mbak. Dia senyum kan ya, saya kunja penyang penting ada. Sikit. Macam tu pak dia pulusan dah kalau ni bagian ya ini smart banget. Tapi kapan yo? Ya buka janti juga mak ini sama Khubor bantu besar dah. Khubor bapenya jaka Eklavia Model Residential School EMRS paham sim nongpo kila penbena ban pediang yaki kena ki bakwa ban pule ha kani ka school na kabenta ki kelas 6 7 ban 8 mentaus nem. Lapen biang yaki hostel na kabenta ki kena ki bapule ha kani ka school. Kijing tumu jong kani ka school kalong ban play la de ki khna ki ba wan na ki long yeng long sem ki ba duna ka jing yo jingkot na ki jat ban rew red pai ka Eklavia Model Residential School EMRS kadi ka school Shillong balaseng na ka benta ban ai ki jing hikai ba paka yaki khna schedule tribe ST na do class 6 hado 12 kajing tumu jong kini ki school ki dei ban pen scam bat pen yar ya ki jing nang jing start ki baya hap bat ki jing kala jong kani ka juk menta la sedang ban ai form na ka benta ki class 6 hadu class 8 bat kan ai lat kerpang ya ki khna ki ba nakishnong hapo umling CNRD block bat ya ki ba na ribhoi district ban yo rong ha kani ka school ki khna ki ha ban ya le ya ka entrance examination UMLA kanong po ba Mirabons ula kentu yaki kemiki kpa ban shimkia yakani ka kabuksiar ban pa pule yaki khun ha kani ka school da ka balet shimklo yaki admission form bat pan kre yaki khun ban yale yaka entrance examination nagunta ban yo admission kani ka school nagunta ke mentoy jungki baru di school ka bala penbiang lembah jong ka ministry jong ka tribal affairs lembah jong National Education Society for Tribal Student bat ba kaban pek ban kami lembah jong ka Meghalaya Residential School Society di society kaban pek ha gijing ya ban baik lam bat di local authority bat ka department na kong tan gijing ya be kani kalong gijing kepat kejong di kepat di bahi hasil di sung ha ban simkia nam ta dan kap kawi ka ba kuat pensyai yang ni kini ketika school kabala bayin kang ba jong Ministry of Tribal Affairs na gum tagi tribal student jong gani ga dong bagat han but ba piga keteng jong kar ga de Eklavia Model of Residential School ka bumut ba ikna school kin ha ban sak hapo jong kaneka compound jong kaneka school kiladan di hostel na ga banta jong ki kna ha kaneka school kalong tik ko bolong kini school JNB kebetulan hanyang beri yang nejan jungi jadi central school hakaba ki kena school ki sa hantu ki sa boarding ki sa hostel bat baki ni nantu ki lecture school kedan hapo juk kampus kalong secure bah bat kidon ki warden kidon ki dong page bakom ta tete bat kani ka school ko kadi ka balong free of course jadi ki jingarap kerpang na ko ki student dan kamben ki benda siu bakom ta tete jadi ka jimengtoy na ko benta jom ki nom chong ki ban sim ka bui tani tang away ko tempat sai sin mga ban bian kalong ba kin ha ban le ha entrance exam kin la ban yo ka admission
Kinong sinshar Shillong berkiseng bhalang na kithan Chokpot South Garo Hills kiba kentup ya ke nokma bat laskar. Kila penlong ya ke jingelang banyamir jengmut berban perkhat ya ke roy kapa jeng ke than barok away ha ke pratarik Naitung ha Chokpot. Ujish is Sangma President GSU Chokpot ulethu ikipang bakongsan balayatai ha kane ke jingelang. Kipang kiba layakran ha kane ke jingelang kilong. Kajingjur ki brio ki bana ki wei ki Jylla ban khayi bat ban trei ha kani ka than ki bam dan ki kot kisla ki babiang lapen Khubor ha ki nokma ban pech sani ya ki jingrung ki brio na ki wei ki Jylla ban kamai ka ji ha kani ka than la rai ru ban sumar bahaya ki wa bat ki cloud da ka bate la kam ki mahajan deng bat ki kontraktor na ka jingti mau ti siap na ki wa ki badon ha kani ka than Laya menjur lang ban maham yu kontraktor ubasna ya kanika Chokpot Degree College. Paude ban pendap no mardor ya ki jingtrai ha kanika college. Kila rai ban penmi khatsan lak tengka ya ki jinglut ban penyes no ya kanika college affiliation bat ka school ba NEHU. Bat ka rai ba khadu ka long ban te ya ka jakat the nyut ka bapaka khnang ba ka khui ka suba kan yada ya ka kot ka khya ki pan ba jong kanika than. Kila ya saj lada umle kloy ya kanika kam kinyut ki bami na ki ye ki sam bat na yau Chokpot ki sa tap up ya ka pateng banwan tentang manca dal salni bako tarik 9 Julai azalni kolber punga singa Chokpot joli nangram gamen NGO aro Chokpot ni akhung nokbarang Chokpot unit ni akhung nokbarang baksa tentang Chokpot ko namda bakali bidung aro Chokpot nam chung ateng apa kamrang ni gaman sangat alo chan shirmaya Chokpot kansu Chokpot nukba kansu ni bandasalo ofiso ne ma chini chan chiani rama ni ga ma chan Chokpot cholo benjak nang ni skadam songrang nokrang naptra ba anyo changa mai ke yara ko santie Chokpot ka lekha panchara ko na ain bana business agba manderang nagda mangen ba banuri mainga wa mara Chokpot ba dokumen na ko ain bana songro ko business kai ngama warang ko santina bana minake wa ko Khubor ain bana songro ko napna na ba mystery age chule no prang ko kani ba wa mamni ID card rang ko ain bana nokmana sabni kachina aro nokma warang ko sangen bana songo kamu kaken ba kachina ne bana apsan changa ko dotsan nge chanchirma arun baksana chini Chokpot ni jireng chipis prang ko aro bol wala ko pengani gaman ka jna angram gaman NGO aro Chokpot joli barang ke kamu kain bana pengani ko taken chibis kampo aro bol wala ko san baizar sumatram ko ba pengani ko napat ram ko taken bana ini chan chenio jna ya ko takaha arun baksana jna jian kamsap ni ba Chokpot na degree college ko rapajam tabor kalo maksud pujaya aro degree college ko nagata NEHU ekle nagata lak bunga ko nangniya uni gaman changa NGO aro somni Chokpot ya khang nok marang changa mai khai ya lak bunga ko changa magen yani man fan na ko changa dintang mansa ya bersionin taken din bana dintang sorang ko sorsang pra Ki pulit kanong ba akilayo kem bon ngot kinong tu na keleng kidong kesor lengba ka jingerap jong ki kamera CCTV rengkat ka jingla jong ki pulit banyat pahara. Katkum ka jingethu jong USP Shillong City ba Herbert Kharkongor ulaong. Ka jingdon ki kamera CCTV kilayarap hadu kata-kata yaki bor pulit ban bud din yaki breu ki badon kiti hakikam tu kam tim. USP City ulaong ru kanyarap shibun lada kinong shnong kila ban pendait yaki kamera CCTV hajaka jongki nagabenta kajingsngan kashnong katau. Kes lagi don lagi i kes don sian lagi i bagi dah mo minta te ki kes lada ki information ki banyo ni reduce bagi ki FIR don bagi wan chakmat don bagi akan sumoto cases tu te kon ini kumaga long mo ni kes kita ni bagi lagi ia po CCTV gitu betul ki follow up kita ni jom ki kena ki beri ki kita ki kena mo ki staff jom ni dan ki beli patrolling gini kata ki ni share ki information jom ki segini cheki but nak liang jom ki lala hi ban bat tu kan ni but
nila kumaki dan kani ka recent case apa lo cumi aru dan tu orang balik tu untuk di hadin ka tang simit kumasian step ayo kya di dan tu kumani aru dan we tu kumana susah kya lamba belum involve bentuk i kya ini kya di CCTV itu kan di wires ini kan di lembaga ini kor di luar kita YouTube itu news channel ini ni follow up ni ad investigation but ni layo kamera ndek ong kamera idon hiru ni cases kiba ni hampat yo kamera ni nang follow up kan ni give up kan jingtok kita kaya deh kata kan kalau pun ni nakalian ke jongi polis di ngiyo na kan si bersama dengan kamera jongi mah dari menang prevent detect but investigate kini kilong kikur polis tinggi jongi minang ya but ki preventive measures ki patrolling jongi ru midan met malang report ki checking ru hidan dan niat but kini kilong effective hi bagi banlang kumbalik sekembok ngong meneh dan bunyi obat meneh step yo tu betul 2 years dia kata ru kade net bagi patrolling parti ki jongi ki bayak met kilong alert kilong aware kan kata begini ki jinja kilong alert dan page ya kita kecet beri ki bang long suspicious kita kya kawai ting Kinong elam kesenjuk kirang ba Shnong Ribhoi District ha ka jingelam jong ba BB Makdo Chairman bat ba P Shillong General Secretary kilaya kendu ya UDC Abhilash Baranwal ban kerpat na u ban penjelan por ya ka jingrai ban penyaso ya ka Aadhaar card bat ki ration card namar bun ki breu ha kinong kendong kimpat dep ban le ya kani lakan turu ya UDC ban penkloy ban siu ya ki jinglut jingsep ki bayadei haka jingthet ya ki mar ki mata ki bala pendan kam haka skim MGNREGS kini kinoy lam shnong ki lakarpat ru na UDC ban shna buan kilenti ya kejat pat jingking ban jam sa Shillong ya ka surok pa National Highway 6 kilakarpat ru ya ki Khubor district ban bataisha ya ka jingtmu ban shna ya ka Village Defense Party haman ki shnong jong ka ne ka district kijingkran kilalong ki basay so layatho uba Shillong itu akan dikasih ke Patrick na Julai arjar atusan kalian jom ke senjuk kirang Bashnong Ribhoi District di penpau ke jenis dokumen ka banglio ban kenduk ya Deputy Commissioner jong Ribhoi District nak benta ban ya perlu jumut ban keren ke bidai bat ikam ari melangkas alang jong kan ka tem Ribhoi ke jungi ka jikan ke benengkong ya labu ke jitho ka bidai ban panpor nak benta ban link yu Aadhaar nomor kumbolong menta ki don gun ki nong tre kam jokat ki ba miok boinong nakadaw ba ki Samla ki pat yo ban link yu Aadhaar number segi bang ka ba ara ka bili begini kinong pam khauration ki badon ya kini ration card kani ru kumbolong menta nakaliang jong ki nakaliang jong sarkar kala patha ba de ban le online haka ba ki hab ban enter so yu Aadhaar hadin kata ki sayo su yu khauration ngri kumbolong menta ki don bun ki jingthot lese kadi nak sistem di nakaliang jing sunjuk ni yo ban keren dengan UDC ru ulsimkia buat ulah kularhi ban keren bak sarkar ban penjelan nak benta ban link yu Aadhaar kami bat ka bat kinong tre job card unjuk kinong bam khauration kabar pat ka bangilio banikan ban gusi kalong kabide bat kani ke jing penslam palat ke sarkar ban siu ya ka bai material bill pa nakaliang jung ki chairman VC ki vendors ki pentre ya ki scheme job card ki snong ki thau mantala asnem kimpat yo ya ka material bill ku juki nakaliang jung ka sunjuk nila bu ka pressure nila bu ka jing kerpat UDC ban kran ban nakaliang jung uru kular ban chimkai kini but ngiyok ru green signal bala kumno batang supoi ka material bill po district can supply no city vendors dan city VC dan hakian ka district ini kabalai pat ka ngiyok ban keren ka bidai bat kanika jing pentre ya kanika foot over bridge ka bana kaliang jong kana hai kala dep ban penyok tu lagi foot over bridge hang ne po district di nakaliang jung jusi ula pensno kang jungi ba hadin kasan ka dusni ke sedang ban tre ka kam batam di tangkata ka ni ka foot bridge kan don ugi jaka ka ba bidon ki jaka ki bom snai ka pon meliat tu gisi lo pensno ba kinbu de street light kani kan long ka jing snai badagi tu ki Khubor ngla poi shaka bakut tar hadu bangin daya syambiang kublai shibun